Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Pular Arab on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa wiye so tawi a yiɗa bindanɗe amen datma waɗ abonné chaine he. Ko nonne siwi ka jiɗɗo jangude defte walla arab aɗa wawi jokkodirde e numéro WhatsApp amen peñowo ɗono. Ngaren e jokkol deftere meɗen Mukhtarul Ahadith. Kanuɗen ko إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل قلبه وجعل فيه اليقين والصدق وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا وخليقته مستقيمة وجعل أذنه سميعة وعينه بصيرة. ويس الله موي en maccuɗo mum o moƴƴere fataha lahu qufla qalbihi o udditanto ɗum kannar ɓernde makko wa ja'ala fihi al-yaqin nanne hen jenanagol wa sidq e gonɗugol wa ja'ala qalbahu waɗa ɓernde makko nde wa'iyan ina reena lima salaka fihi kala ko naati hen wa ja'ala qalbahu o waɗa ɓernde makko nde saliman wona ɓernde hisnde wa lisanahu ɗemgal makko ngal sadiqan ɗemgal gonɗugal wa khaliqatahu jikku makko mustaqimatan na jikku pocciɗo wa ja'ala uzunahu waɗa noppi makko ɗi sami'atan nanoje moƴƴere wa aynahu gite makko ɗe basiratan jiyoje moƴƴere. إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقدره فإذا قضى أمره رد عقولهم ووقعت الندامة. نراد الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله ستوي الله موي إنفاذ قضائه سيند فدار مكو وقدره أهدر مكو سأل يدم سيند هل ودر ويسلب ذوي العقول عقولهم أصارتت حكلاج جومراج حكلاج حتى ينفذ فيهم قضاؤه هوسين مب هدر مكو ولا أيوة وقدره قدر مكو don ɗo wonde hakkille muɗum so Allah yiɗi wannuɗen ko ganduɗa ɗum aɗa andi ɗon gonduɗoɗa e hakkille ma nde a watta ɗum Allah sortat hakkille ma o wannuma ko ganduɗa so tawi hakkille ma arti hen a nimsanto ɗum waɗi wi fa iza qada amrahu so yehi ha o sini fiyaku makko o on mo o yiɗno sinude radda uqulahum o ruttinaɓe o artiranaɓe hakkillaji mabɓe ngan sang o waqa'atin nadamatu nimsa jara mbiya sanne mi annini mi watta ɗum wiya hankan ɗum ko ɗum hoddiro sabu ne mbaɗanɗa ɗum nde hakkille ma ala hen kono ko ma mbaɗɗa ɗum Allah artiran ma hakkille ma o nimsanɗa ɗum ɗum waɗi wi iza arada Allahu infaza qada'ihi wa qadarihi salaba zawil uquli uqulahum hatta yanfuza fihim qada'uhu wa qadaruhu وإذا قضى أمره ورد عقولهم ووقعت الندامة. نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فامض وإن كان شرا فانتهي. وإذا أردت ستوي أموي أن تفعل أمرا نبدأ قلل fiyaku ko tadabbar aqibatahu sa yiɗi wadde hunde tan ƴeew battanɗe ko holɗum fa in kana khayran si battanɗe ko moƴƴe famde ya wula e ko mbatta ko jokku
wa in kana sharran noon sa ƴeewi a tawi battanɗe ko bone ko waradde fantahi ya accu iza aratta amran fa alayka bitta'udati hatta yuriyaka allahu minhu almakhraj tawi iza aratta sa muuyi wadde amran fiyako fa alayka ina waɗɗema bitta'udati teylade ya tey miccoɗa hen hatta yuriyaka allahu ha allah holluma minhu almakhraj jaltirgal allah hokkuma feere moƴƴere nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza aratta an tazkura uyuba gayrika fazkur uyuba nafsika wi iza aratta so tawi a muuyi an tazkura nde jangtotoɗa uyuba gayrika ayibbaji janan fazkur ya jangto uyuba nafsika ayibbaji maɗa nde gaccata ayibbaji maɗa jangto ayibbaji janan ɓuri wallade ma wi iza aratta an yuhibbaka allahu fabghid ad-dunya wa iza aratta an yuhibbaka an-nas fama kana indaka min fuduliha fambizu ilayhim wi iza aratta so tawi a muuyi an yuhibbaka allahu nde allah yiɗatma fabghid ad-dunya ya añ aduna gacca aduna wa iza aratta so tawi a muuyi kadi an yuhibbaka an-nas nde yimɓe ɓe jiɗatma fama kana min indika kala fof ko joguinoɗa min fuduliha eko ɓurti aduna ko fati aduna fambizu ilayhim ya hokku ɗum yimɓe ɓe iza stayqadha ar-rajulu min al-layli wa ayqadha ahlahu wa sallaya rak'atayn kutiba min az-zakirina allaha kathiran waz-zakirati nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi iza stayqadha ar-rajulu so tawi neɗɗo fini min al-layli e jamma wa ayqadha ahlahu o findini joom suudu makko walla gorejo makko wa sallaya ɓe njuuli joom galle findini joom suudu mum wa sallaya ɓe njuuldi rak'atayn darɗe ɗiɗɗi o wi kutiba maɓe bindane ɓe binde ɓe mbaɗe min az-zakirina allaha kasiran ɓe jeye eɓe ganduɗa ko e jangtotoɓe allah ko heewi waz-zakirati worɓe jangtotoɓe allah e rewɓe jangtotoɓe allah kayɓe ɗinɗon listuji ɓe nannete iza stayqadha ahadukum min manamihi falyaqul alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa aafani fi jasadi wa azina li bi zikrihi iza stayqadha si tawi ahadukum goto e mon ummima fini min manamihi e ɗoygol mum falyaqul yo wi alhamdulillahi jattor wodani allah allazina on radda alayya ruhi duttinɗe yam ruhu am o fittandu amdu wa aafani o hisnimi fi jasadi e ɓandu amdu wa azina li o sakkitini bi zikrihi e jangtade mo wi siwi neɗɗo fini yo haal oɗo duwaw alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa aafani fi jasadi wa azina li bi zikrihi nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi iza ishtakayta fada' yadaka haythu tashtaki thumma qul bismillahi a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min waj'i hadha wi sei wonɗo musata e ɓandu ma ya ƴettu jungo maɗa mbaɗa ɗo musata ɗo so hoore nde so reedu ndu so becce ɗe ko nandi hen ƴetta jungo ma mbaɗ pawa hen summa qul caggal ɗum mbiya bismillahi mbiɗa wallinoro e inde allah
a'udhu miɗo mawloro bi'izzatillahi teddungal Allah wa qudratihi e kattane makko miɗo mawloro kala ko fati min sharri ma ajidu e warde ndene hemde mi min waja'i e musallam haza oɗo mbiɗo mawla e teddungal Allah e kattane makko e oɗo musallo keɓɗomi woni so tawi wonko musal ma ya mucciro noon biya bismillahi a'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu min waja'i haza wi summa arfa caggal ɗum ɓamta yada ko jungo maɗa summa a'id zalik pillita ɗum witran tawa ɗum teeli mbaɗa ɗum laabi tati walla mbaɗa ɗum laabi joyi walla mbaɗa ɗum laabi jeeɗiɗi iza asaba ahadakum musibatun falyaqul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها وإذا أصاب أحدكم ستوي غوتي من هبيدم مصيبة مصيبة فتك مصيبة مايد مصيبة رفي مصيبة جودي كنندي هن فليقل يؤوي إنا لله من ديك الله من قمي وإنا من دي إليه كما قد راجع من دتتو اللهم أنجومم أحتسب مدى حسب ترى مصيبتي مصيبم هذا فأجرني يا يبقى مهن فيها ولا مصيبة يا يبقى مهن براجك بن كوفوف تين وأبدلني يا وسنمي بها ولا مصيبة خيرا منها كبر مجدمك يا عدنا مجر ngitana kam do musiba sai ko rafi ya hokkam cellal sai ko basal ya hokkam dañal iza asbahtum faqulu allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka al-masir nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam wi iza asbahtum stawi on pini faqulu bini subaka allahumma an Allah asbahana min pinide wa bika kodo maado kadi amsayna min kirata wa bika kodo maado nahya min gurata wa bika kodo maado namut min mayata wa ilayka kodo maado almasiru no duttorgal simin gori ko an wurni amen simin beti ko an wedni amen simin nyalli ko an nyallini amen simin bali ko an walini amen simin gori ko an wurni amen simin mayi ko an wari amen tene kada ma min duttitto ni allahumma asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka al-masir إذا ضجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون نلال الله صلى الله عليه وسلم إذا ضجعت سالليم فقل به بسم الله مدولي نري عند الله أعوذ بالمولى بكلمات الله كنغدي الله التامة تمددي من غضبه من مولى مكل فوق فاتي تكر مكو وإقابه من مولى مكل فوق فاتي لبت مكو من شر عباده إكلا ورد أمرين إجياب مكو من مولى مكو من همزات الشياطين إتشكتكنوج شيطان وأن يحضرون إندك بتمي يسافني سالليم واللما ياويني بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون
إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. نلاد الله صلى الله عليه وسلم بي إذا أعطيت ساحك كام شيئا هوند من غير أن تسأل تو أنياغاك فكل يا أنيام هن وتصدق تقدا هن. إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فليفطر على الماء فإنه طهور. نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم سقوط إمون إن تجا فليفطر يؤتجر على تمر تمراج فإنه نكنيم تمراج دي بركة كدum barke. فإن لم يجد تمرا سودانيان تمراج فليفطر يؤتجر على الماء ndiyam فإنه ndiyam de طهور كدو هوند لامد. نلاد الله صلى الله عليه وسلم إذا أقل الرجل الطعام ملئ جوفه نورا. tawi neɗɗo famɗini ñamdu ma fulkuru makko hebbine annoore. iza aqalla so tawi famɗini arrajulu neɗɗo atta'ama ñamde muli'a ma hebbine jawfuhu fulkuru makko ndu nuran annoore. nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi iza uqimatis salatu wa hadara al asha'u fa abda'u bil asha'i. wi so tawi njuulu wurnama yimɓe darima ina ngurna ina yiɗi julde tan bol hirande fawa o wi fa abda'u yon puɗɗoro bil asha'i hirande yimɓe darima ina ngurna ina yiɗi julde tan hirande ari o wi hoto kabbire yon juul ha para puɗɗon julde yon ñam ha para puɗɗon julde. إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره. وإذا أكل أحدكم سقط أمود نيامي ولا في نيامد طعاما نمري فليذكر يؤجنت اسم الله عند الله تعالى todo فإن نسي ستينون أيجتي أن يذكر اسم الله عند أجنت عند الله في أوله قل فطرت ود فليقل يؤبي ساغند أسفترند بسم الله مدولين رأي عند الله على أوله فطرت وآخره سكترت. إذا أكل أحدكم سقوط أمود إن نعم فليأكل يو نامر بيمينه أجنغ مكو نعم وليشرب يو يرد بيمينه أجنغ مكو نعم وليأخذ يو جگر بيمينه أجنغ مكو نعم وليعطي يو تتر بيمينه أجنغ مكو نعم. إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. أيوة هذا بندن مدن هذا ngarten ngaran firongo rewi sayida bindana men datba nabarta abone e chaîne he ko nan sikaji de jangude arab wala defte jukkindirde e numéro amen whatsapp pe ñaw ɗo. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.